Bakuthoma bangcwele isikumana mpingelela isihlalo sobukhosi bingelele abefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli nehamete lonke elingcwele Manazarethi nami ngiyabonga ukuthola lethuba ukuba ngime phambi komkhandlu oyingcwele wasezulwini ngizawucela ke amazwi ngobe ngithumile ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisithupha 160 ilizwi lamagwala ayakwesaba yekuphakame yine iyakapi uyaphela kusasala
Oh
sound ngapha ngemuva bese lebandla hayi angiyizwa kahle ukulandela agcina ngilahleka kodwa ke siyabonga amaZarethe bakhona lethebeli laseSandanezwe amen okuphela phambi kwenu oqala nje engifuna ukuthi ngenze isingeniso introduction ngoba ngiyazi abaningi bazodideka okuqelela phambi kwenu umfana waNyawuza amen ngiyazi-ke ukuthi abaningi bazodideka ngoba uNyawuza abamazi bazoshezi manje kubalulekile ukuthi-ke ngiqale nge-introduction amen maNazaretha cha sikunesihlabelelo la ekhaya esihlatshelelwayo sithi ngehlelwe isisindo esezono zami nesabazali bami bazishiya kimi inyanga ngubani wena mkhuluzi siphinde sithi esinye obaba bethu bona basekho sithwele thina izono zabo manje ithi inkulumo ngilanga indoda yayibukela isitamtabu laphana sihamba ngalendlu yazo indlu yami iqashuka kuthiwa sasichuma lapho kuqashuke khona sithi siyazama siyanambela iqashuke sichume isitamtabu lapho kuqashuke khona ngakho-ke impilo zethu asiyiphathelanga thina kodwa kukhona abanikazi b'impilo zethu abaziphethe nezonazana ungahamba nje emhlabeni uthi uhlakaniphile uyazi kakhulu kanti cha konke lokho kuwona awuziphathelanga awuzenzeli kodwa khona abakwenzelayo khona nabakuphethe iyaminyaka kaNazaretha isuka le mina e-Eastern Cape eNqoleni inkaba yami lapho sayisahamba-ke izalukazi saphikelela lebe laseThekwini lapho sasebenza khona ngasebenza-ke khona le-KZN eThekwini neDurban kuyafika isikhathi izinto zingahambi kahle kungekho mabhasi kungekho lutho ngase ngifuna cha indlela eyamuva lekhaya ngike ngiyolungisa ngasemuva ngithema ngifika khona hayi bafike benzela amabhasi yonke into kanti kukhona lapho ngishayise khona lezo manazana kuhambe kwahamba impilo ingahlangani impilo ukuthi ngiyalungisa kungalungi kaNazaretha kwaze wafika lapho kufuneka ngibuze ukuthi hayi impilo mayingalungi kanje kwenzeka kanjani bathi hayi kufanele uyolungisa lapho ikhehla lingazange lilungise khona ngoba ikhehla engalungisanga kahle izinto ngeke zihambe kahle ngakuzama-ke lokho maNazaretha ngaphesha ngithi ngibeshela ikhehle bathula-ke labo bangasekho abakutshela ukuthi awenzile kahle bathula nje bakubuke bathi sobe simbone ukuthi uzobhekelapho benze njalo-ke nakumina ngoba ngabona ngezinto uma zingahambi kahle ngabuyela emuva kumalume ngicela-ke manje wenza umsebenzi wokungikhipha wathi malume hayi mhlana abakwaNyawuza bangangibulala ngenze ngiphane umntwana wena into esingayenza sokuqela igusha sibike kwabakwaNyawuza azange ngithathe engqondweni kodwa lokho ngoba ngangiphokophele lapho ngangiphokophele khona ngabuya maNazaretha ngahlala kodwa-ke izama ukuxhuma impilo kodwa baye bafika bona abangasekho ekugcineni bathi uyabona la kulo muzi lo ayikho into ethi shezi la yonke into la yakwaNyawuza nalo muzi lo umuzi wakwaNyawuza uma ungaleleliwe mfana ugcina uhamba nge-wheelchair sizohambisa nge-wheelchair ngaliqinisa ikhanda maNazaretha kwami imoto zonke egcekeni eziyi-4 sebenzi imoto zema zonke kwanzima impilo yema
hey yaqhaqeka manje uthini ngiyayicabanga lento ukuthi ngizoyenza njani lento ikhona into ithi mafune kuyenze ungalali nasebusuku ucabanga ukuthi lento ngizoqala ngaphi ngizoshintsha abantwana bonke bashintshe ibongo ngiyoshintsha i-ID ngenze konke kodwa babe bekhona abakonyawuza bathi uyabona uma wena mfana ungalaleli isidingo sakho uzahamba nge-wheelchair kuze kwafika-ke lapho uMnazaretha cha kufuneka ngiyivume nami ngabuyela esibongweni sakwaNyawuza. Amen. Mnazaretha bengenza introduction ukuthi abaningi bangamangali ukuthi isibongo sishintshe kanjani, kodwa-ke angikho lapho Mnazaretha ngikulo nkulunkulu esimkhonzayo. Amen. Mnazaretha ngiyizwe lana kuma-social media kukhona esibemkhankaso izwile inkosi ikhuluma ngako lokhu lapho kwendeni entshumayelweni yayo ithi abantu baphika ukuthi ushembe uNkulunkulu. Ngiyoze Mnazaretha icela sivule incwadi Exodus 7 verse 1. Mnazaretha ushembe uNkulunkulu. Ngiyoze Mnazaretha akusho yena uNkulunkulu kodwa imisebenzi yakhe ebuNkulunkulu. Ngiyoze Mnazaretha ngithema sengizokwenza lo msebenzi wokushintsha isibongo. Ngiyoze Mnazaretha ngithema ngilele ebusuku ngabona ebusuku ngikhuluma noNyaza ngazi sasikhulumana kodwa sakhuluma isikhathi eside noNyaza. Ngithema ngivuke ekuseni ngathola i-call bengenayo ibudget yokwenza lo msebenzi. Ngathola i-call evela le kwa-SARS kwathiwa kunemali yami efuneka ngiyithole kwa-SARS i-return tax. Ngaya khona ngafika ngathola 21,000. Kusho ukuthi ngeSixhosa iqamagu livumile. Nanabasha bamekeke ukhani kwethu ngithema ngilungiselela Mnazaretha kwenza ngomsebenzi imoto zimile kanjalo. Mangithi nje kancane imoto isime 7 months wonke kodwa umhlola ngingayilungisa imoto i-145 rands ime 7 months. Ngaspenda 145 rands ijipi ukuthi ivuke yami. Ngaphinda imoto ebimile isikhathi eside nangaspenda 1,400 inavara yavuka imoto ngoba omakhelwane omakhenika befika imoto bayibambe bayithinte bathi no funa omunye umakhenika ilando omunye afuna ayithinte imoto zimile 4 zonke egcekeni. Le enye mavele bayishaya ngovutha ikhona enye ingane eyelo 1400 bengaba ngayo bayishaya ngovutha nje wathi uyagibela umfana emotweni uyayistart imoto yavele yazihambisa yona ithe isuka yayisiyabhoma isound ngaphakathi lokhu isitapha kwafuneka khahlela itapha phuma imoto isivuthisha. Kodwa Mnazaretha ngizama ukuthi uNkulunkulu lo esimkhonzayo ngiyamthanda. Ngiyoze Mnazaretha ngoba yonke sonke lesikhathi umvikele kuze izinto besifanele zingehlela kodwa ushembe waye wangivikela. Ngiyoze Mnazaretha ngiyakhumbula lapho ngihlala khona eBuyipatong njengoba Buyipatong masaka nje bale bafika Mnazaretha bezohlasela lapho engihlala khona. Kwakhona umzala wami evele ekhaya le akazi lutho ngoshembe kodwa ngane emshumeze ngimtshela ngoshembe. Bafika nabantu babethi mabefika labantu bakhahlela umnyango bangene bashayibwana esendlini bangena phansi kwembhede bebehlaba ngomkhonto khona phansi kwembhede kodwa bafika emnyango bawuthinta umnyango kumina. Ngafuna ukuphuma ngibuza ukuthi bafunani bawubani. Wangibamba ngomlenze umzala bathi ngiyehla ngiphethe ngathi ngizala ngiyacela ungaphumi. Ngangikazi ukuthi obani ngafuna ukumthethisa kodwa ngamlalela ngithemba ukuthi ngiyabheka ngiyalunguza kancane ngathola amabhunu
ephethe ama-AK-47 ngaphandle lapha yilaba bedubula abantu le eBibato. Yema ngithe mangima ngeza uvalo lalo ukushaya angiqala ukushaya ivalo njalo okhala ngathi shaya yamoya ngeza uzalo esebenza lapha ngithe mangisondela ngamthola ethi oyini shembe khawuzibonakalise kokugqibela lezo manazarete ngempela ushembe wazibonakalisa ngoba bazula bahlala into yenza 30 minutes ngaphandle kodwa ngazi babevinjwa yini ukuthi bangangeni ngoba babefika emzini bakhahlela umnyango nje bangene bashaye kwanye phakathi sengishuthi ngiyambonga-ke noshembe esimkhonjayo kaNazareta usemsindise ey'ntweni eziningi incwadi engicelile kepha uFaro ayi akuyo 7 Exodus 7 verse 1 uJehova wathi kuMose ithi ke lencwadi uJehova wathi kuMose bheka ngikwenzile ube uThixo kuFaro ithi ke lencwadi bheka wena Moses ngikwenzile ukuthi ube uThixo kuFaro akubaleki ukuthi umuntu abizwe ngoThixo la emhlabeni waseNazareth manje uma ukompara ushembe noMoses uMoses kwakuyindoda eyahambe ibulele lapha eGibhite ihlala ekubulele lapha eGibhite ihlala ekweni layo uJethro kwakuyindoda engaqondile kahle kodwa uNkulunkulu wayinika le title yokuthi ibe uNkulunkulu niyeza eNazareth kubeka la Aroni umfowenu uyakuba umprofeti wakho ukosibusisa ingene ithi ke lencwadi uAroni umfowenu yena uzoba umprofeti wakho niyeza eNazareth manje ayibaleki lento yenza ukuthi umuntu abizwe ngoNkulunkulu la emhlabeni niyeza eNazareth ushembe ukukhanya niyeza eNazareth umubona ushembe kuvuke nasekuseni ugiye usukubona ukukhanya yakhumbula ngenyanga kaNazareta kuleya minyaka leya ake ngagwetshwa 6 years yezo eNazareta ngagwetshwa 6 years ngo-1982 ngithe uma ngisegcwele ngabona esibonakalisweni inkosi inyanga yezulu ayisanda kuhlala esihlabeni ngabona ehamba lapha phesheya ngemoto yakhe ngabona umuntu ehalalisa ethi amen uyingcwele esabeka ngathi uma ngivuka ekuseni kwathiwa yeyi ndoda igama lakho abazophuma ejele hawu ngathi mina hayi khona mhlawumbe ngididekile kumina bathi hayi igama likhona ebantwini abazophuma laphana ejele nivuka ekuseni nihamba kuyothandazwa makuqeda ukuthandazwa before kuyodliwa kubizwa amagama abazophuma abantu abazophuma ngempela amaNazareta lamenyezwa igama labantu abazophuma azange ngilale bakushoda 4 days ngiphume azange ngilale ebusuku ngendlela engangijabule ngayo ngaphuma ushebe wangikhipha ejele neso eNazareth manje sihlabele sikushumayeza lapha ephambeni kubasindisile abaningi wozani sisindiswe itheni nkosana ngomkhuleko waminyaka kwaba kwakuyinsizwa nje yasemhlabeni kodwa izalwa amaNazareta ithile nkosana basuka khona la eGoli base babamba inkunzi babulala umfazi womlungu bathe mase bembulele bebathathu bagwetshwa intambo bebathathu bathe begwetshwa intambo kanti unina yiNazareth abasebike enkosini la ukuthi baba ngizokubika umntanami ugwetshwe intambo ithende nkosana uma ilele ebusuku nomfana wale mama lo wada noNazareth kodwa uthe uma ilele ebusuku wayesebona behamba endaweni ehlaza bebathathu njengoba begwetshiwe
bathe uma behamba kule ndawo ehlaza wayesebona indoda nje emile esenta yasiyamvimba yena yathi lalela la ithunyiwe nyoka ukuthi kuzokukhipha ejele. Uthi badlula laba abanye uthi the uma ephaphama wathi uma ephaphama hawu emphupha wazi ngibonile ukuthi uzophuma ejele. Uthe uma uthi kuyasebenza ngelandelayo wasala umuntu oseshonile. Uma eshonile uhambe olandwa isplash manelanda isplash bachaza babika le-Twitter ukuthi usibanibani begojwe intambo useshonile simenze njani kuthiwa hayi ngikhanzeleni-ke kulabantu abebemunywa nimkhanzele igama lakhe. Uma belanda istatement bamlanda bamtholele umuntu uvukile base befonele ngegcebhisi ePretoria ukuthi lo muntu simenze njani ngoba besemkhanzele no njengoba ekhanzele ngikhululeni kabe siyahamba. Bathi uma abelungu ubulela ukumisisa uzophuma ejele noma uzophuma nje mina kanjani base bempelele. Uthe ebusuku nomfana umayelele wezindoda emnyakasayo la enyaweni wathi ivuke ngena lapha toilet wayinaka yaphinda yamnyakazisa ushembe umoya ngesimana zakhe ushembe khona yonke indawo yaphinda yamnyakazisa ithelo kokuphinda yamnyakazisa ngamandla ngolaka yathi yena ngithi haphe mina toilet waseyavuka uthe mayivuke etoilet laphana ehleli wasebona kukhona abavulayo ngaphakathi ejele baphethe amathoshi lamancane bafike bakhanyisa laphana kancane ababoni bacala ukuthi khona base bayadubula baphuma bahamba. Ekuseni babethi beza ngestress bazomlanda bathola uzidlalele hayi umuntu akafaka futhi hayi babona ukuthi inkinga le bathi no isihlobo sakho ubani esikhona la asho ukuthi dadewethu khona uhlala eSoweto uthi hayi sinike inamba simfonele bamfonele yosilanda ufoni bamlande bahamba bathi mabefika le emakhaya befika kumina wathi mina membona waquleka ngoba wayesedelile kuyeso Nazareth. Zikhona izinto esizicelayo kushembe kodwa singatabanga ukuthi sizokwenzeka. Ngiyakhumbula ngeminyaka ngake ngahlala nesigebengu endlini yazo Nazareth sathatha yonke imali esendlini wathatha ama-ID wathatha makhadi ebhenki yonke into. Ngithe mangihamba nositoko eThekwini mangithi ngiyabeka izinto la ngithi hayi ngizawukhipha imali ebhenki manje ngiyafika ebhenki akho mali lutho ngizoyenze njani le ndaba. Ngithi ngena ngaphakathi bathi hayi imali ikhishwe ePresident Street yakhishwa eRandburg. Ngikhumbule uMathanzima manje ohlala eRandburg uye lothathele imali yakho. NgiseThekwini bese ngihamba kuya ebuhleni inyanga izulu ikhona nezo Nazareth. Baba ngizobika ukhona imali yami engilahlekele endlini ngithatha imali endlini wathatha nesebhenki ithi inkosi ngiyazulu inkosi ibusise ngibese ngihamba ngithe ngifike ebhasini laphana hayi ubaba kezwanga kahle le mali ngizothola kanjani esebhenki ngoba kuzothola ukuthi i-ID yami utathephi nekhadi konke. Ngibese ngibuyela kuyethi baba cha ilayini ayingende waphakathi kweviki yimi baba ngizobika imali lomuntu lona bephethe i-ID yami bazothi ithi ngithi kuwena inkosi ibusise uzoyithola imali. Ithi ngizothola kanjani theki asho bolaka bese ngiyabhaleka Nazareth ngithe mangihamba ngafika ngithe mangifika la eFarder Park ngaqonda eFirst National Bank ngathi ngilahlelwe imali yami manje bengifake ebhenki so ngifune ebhenki lapho ngifake khona
bathi hamba uvula igesi, ngahamba ngovula igesi eNazaretha, ngahamba ngayithola yonke le mali njengoba ithi inkosi zoyithola. Abantu bamangala emsebenzini ebudala bethathela imali emabhenki abangakaze bayithola. Ngahlala nginganabile mangithi edrobheni nangu Matanzima, kama lakhe okuMatanzima mfana. Nangu Matanzima. Ngiphethe izinto ngazilahla phansi. Wabhala ngathi mbambeni edrobheni umuntu akabanjwa ngimameza njani. Kodwa bavula izandla abantu bambamba ngafika ngithatha amakwashini. Ngakhamba naye ngathi ozala mfana ngasiya police station. Hamba eNazaretha kuyona i-police station. Indlela oyikhala ngayo isifuba lezi simanzi inyembezi. Eqeqolo hayi eNazaretha hayi indlela oyikhala ngayo ayingaze ngamxolela impela. Ake amaphoyisa akithi hayi miyekeleni ngiyakritikala miyeke ngamyekela. Kodwa uShembe washiye wathi uzomthola lo muntu. Niyeza eNazaretha. Manje sikhonza ke uNkulunkulu onjalo niyeza eNazaretha. Likhona isimodela elalisho laphana elasenga la lithi Shembe is God. Akusho uShembe yena akuyena uthi uNkulunkulu kodwa yimisebenzi yakhe ethi uNkulunkulu niyeza eNazaretha. Ngoba nomuntu ethakatha kuthiwa umthakatha nethi. Nomuntu oza kuthiwa uyisele. Uyabona leyo. Manje uShembe ulandela imisebenzi yakhe yobuNkulunkulu niyeza eNazaretha. Usenzile-ke imisebenzi yakhe yobuNkulunkulu eNazaretha. Ngiyakhumbula nabePhakameni ukuphuma ukuqala kwamaphekula, amaphekula okuqala aphuma laphina yila kwakwakaNkosana Londa lapha ePhakameni. Ngakhona ukuphuma kwamaphekula lapha. Kulobaba kunabantu eNazaretha mina abayi-5 engibaziyo ababusa uShembe bengasekho emhlabeni. Bafike basho ukuthi bengasekho emhlabeni uShembe ngiyisile. Manje lo baba waXozulu washaya insimbi lapha ePhakameni. Amaphekula ayingale ngaphesheya thina singapha ngasiyitolo. Lo baba lo ongayebuyayo la wawuyele ngaphesheya uphume edrum area uyale ngaphesheya hayi ongaboni. Kodwa lo baba wayehamba nonkani athi cha mina insimbi ngabuyisa uShembe sengasekho emhlabeni. Wathi ngathi mangiphaphama wathi kanami wena umsebenzi wakho esasithume wona emhlabeni thina boShembe awukawenzi kunokubuyele uyowenza emhlabeni. Wabuya nobaba wawushaya insimbi ePhakameni. Sengisho ukuthi ke eNazaretha yona-ke imisebenzi yobuNkulunkulu baShembe esikhuluma ngayo le. Masithi uShembe uNkulunkulu ngoba ukhona la emhlabeni ukhona nakwelizayo neza eNazaretha. Ngiyakhumbula inkosana yakwamthethwa eyasinayo lenhlangakazi eyathi ibone ubaba mkhulu. Yathi mayidlula yabona letehle kumile yathi hayi wena funeka ungene la. Athi hayi uthi leyo nkosana uthi ngathi mina ngifuna uJesu. Ufuna uJesu kumile hamba leyo funeka ungene la. Yahamba ithi yahamba yathi mayivula esisholo yena ngokwakhe neza eNazaretha. Engathi ngezwa kuthiwa cha isisholo. Uthi wathi mayavula wathola kunabelungu abamhlophe bonke. Uthi wabona ukuthi hayi beqinisile lo baba. Wabuyela uthi ngithema ngibuyela ngathi kama uthi ngekwathi hayi malaba abantu uthi ngathi uvela uthi ngathola kumhlophe kwa. Uthi kuhlatshelele phansi. Uthi ngithema ngathi step ithi ngeke uthi awima. Yasetshenzela le ndawo ubuyela emhlabeni uyisebenzela. Uthi wayisephaphama neza eNazaretha. Baningi-ke bayi-5 nomfowethu engizalwa naye lapha ePhakameni enzansi babehamba beya kuze nePoint. Khona babehamba nabo beyotengisa lapha ePoint. Bathe uma behamba ilokhu yaphazamisana neteksi laphana ngawabhesta yabahlanza kusezimoba lapha yabahlanza iveni bagcwala yonke indawo lapha.
emgwaqweni. Sathi masifika sithi siyafika sathola umfowethu akasekho, wayishawa insimbi wavela ubuthongo. Wahamba wawulala ilokuzele King Edward. Hawu masifika umama beza, umama wengekho balayita amakhandlela. Bathi hayi masilayitele amakhandlela ngoba umfowethu akasekho. Umama wengekho leso sikhathi. Sathi masilayita amakhandlela, umama efika wathola kulayita amakhandlela. Wabuza ukuthi njani, sathi cha umfowethu akasekho. Wathi hayi imani amakhandlela ushemba kangitshelanga ukuthi uzofa. Niyezwa uMnazaretha? Ukhona olusindisa wena lukuwena, niyezwa? Umuntu angafa la umvuse wena ngokholo lwakho. Ithi iBhayibheli ilanga kunendoda eyayigula, kuthiwa bayithatha le ndoda beyisa kuJesu. Bathe uma befika kuJesu bathola ukuthi kugcwele. Hawu basebeziplana ukuthi bakungene ngaphezulu ephahleni, bakhipha amazele bangene bayibambe bayihlisele kuJesu. Uthi uJesu wayebelele uthi ukholo lamadoda lukusindisile. Nathi singakwenza lokho ngegama likaShembe, niyezwa Mnazaretha? Wayesethi isibani wayiqishwe, uShembe akamtshelanga ukuthi umfowethu uzoshona. Sithe maseni sivuka siya King Edward. Hawu sithi siya-identify umzimba. Hawu kodwa hayi nomuntu uvukile. Hawu uvukile ukhona umfowethu yaphila usanibona. Uvukile hawu nini? Uvuke ngo-8. Masibheka u-8 ngalesikhathi umama bethi uyoshaya ucingo uyokhuluma noShembe ngoba akamtshelanga ukuthi umfowethu uzoshona. Waphila egama likaShembe, niyezwa Mnazaretha? Wahlala lapho eKing Edward, bamthatha bamseClaywood engakhulumi, efakwe ukhokholo ezandleni nasenyaweni. Uthole umama bevele eGate Town babezophambana ibhasi. Mayithi lapho esomgwaqo nayi imoto yenkosi ilanga lamalanga. Wayesekhuluma njengohlanya, wathi Shembe umntanami usesibhedlela eClaywood akakhulumi, lokhu wathula. Inkosi ilanga lavuma ngekhanda nje, niyezwa Mnazaretha? Uthe mayifika esibhedlela beClaywood wayeseqala isihlabelelo, wasiqala singathi uyagula ngoba unethemba ngaphakathi, niyezwa Mnazaretha? Wasiqala nesihlabelelo wagcwala abanesi bezobukela. Hawu umuntu onjalo ohlabela kanje uthe mayiqeda ethandaza wayesekhuluma naye ethi Shanboy kwenze njani, wayesekhuluma ethi hayi sibulawa indlala. Bathi abantu hawu kanti yakwazi ukukhuluma. Unjalo-ke Mnazaretha lo muntu loShembe esikhuluma ngaye, niyezwa Mnazaretha? uNkulunkulu la emhlabeni, uNkulunkulu ngaphansi komhlaba, uNkulunkulu nasezulwini yonke indawo. Ngesixhosa kuthiwa manwaqawuleni wahuqa amade lawo etyala. Inkosi kwisini kuzwile. Sovala le nkonzo ngesihlabelelo 114.
Nkosi yami